November ni som paruk sang ni som ni pani ni lai ni ani e Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in von lo du sangna chi bai tha per kan buk le cheu tun tum kan video hian Britain ram din mun chungchang te Ukraine le Russia in do na chungchang te Turkey ram buina chungchang le khovel chanchin thar ngai nom beng fa tak tak kan thlirin kan ngai tla ho do na thlir tu le ngai thatu ten kan video atira tanga atop thlenga lo ngai thatuan turin kan han som cheu ani ram ni tla seng lawa ro rel tu an ti thin khovel pum deuh thowa ro lo rel to Britain ram tun din mun hi han thlir masateang ram ni tla seng lawa ro rel tu sap ram kan ti Great Britain chu atla chechak hle don in alangta khovela pathian chanchin tha shildar konga asu su tu na saber ram kha ani thirome anlal te po rinna hum him tu defender of faith anti hial thina rinna hanti mai chuan Christian rinna hi ani tuna ero chuan rinna hum him tu ni to lovin anlal te po rinna ti dal tu le ti kholo tu te ani to zokin alang hiala mandeu to khan an MP pakhat chuan lal chung ko member ta le House of Lords ta ro rel tu te chu ui rena suala tu de uve kan ni ati top mai tu ma lal chung ko atangin emo House of Lords atangin emo han hnial ngam an omlo ani mel hetiang khopa chanchin tha awanga ram le nam ro pui kha tuna chuan khovel min mu le tena an tla hniam ta em maya Great Britain ti tlak po ani talowa Britain an ni ve tamai mai ani hi tun kum tlem te chung hian an sarkara apui pa pui mo te Prime Minister Finance Minister le Home Minister ta chu an in thlak sek mai ani hi an ramin a boi pui ber chu an ram sum le pai din mun chechak lutuk le thilman sang lutuk hi ani an economy point India economy atluk talo emoni ti tur ani ta hiala an khongai thlak khop mai law and order ken ko lama po an chak lo hlia an ram an ham tlem te jok te abikin musulman te min mei veng reng in an oma an nin rem changa mangin an in lulung viau zelani an ram economy po hi thui tak chu pem lu tho immigrant ho hian an thunun viau ni in alang ta hialani heng chin chiana an ton zong zong hi achan bulpui ber chu an lal chung kwale ram ro rel tu le mi puiten an mani choi kang tu pathian thu an oilo wang ani ti hi chiang takin a soingamani choi moila anin a choi sang ang che i lom chuan zauma siam ang che thu fing te bung li chang riat ti thu hi an o lo mai ni lovin an rap bet jok ani to bere an rinna hum him tu ber ten rinna an pasana an ram ro rena thu ber Prime Minister atan an zinga nam tlem te zinga mi Hindu sa kho be mi an thlanga a chanchin an zika chuan practicing Hindu ti ani Hindu sa khwa le Hindu mi te an thalo kan ti na ni lovin an mani zinga atam berin an sa kho vuan tu te zinga le an mani zinga Prime Minister ni tlak ani muzo talo ani ber mai an lo ne ve ta viau mai ti alang chiang ome keini mizo ten kan ngai san thin te lul nen ngai san vak chi po ani talo mihring takle politics atanga the chuan Rishi Sunak hi Boris Johnson le Liz Truss te ai chuan ram hroina konga chuan arin tlak jok mel tho mai abikin an ram finance le economy siam thatu chuan a hmami pahni te ai chuan a that jok arin om hetiang han soita ka chuan USA company lian deuh dewa CEO le MD tam tak hu India mi ani tlat mai an taima a an sincere an na a an in peso em ani Britain a thleng mek ang hi keini Mizoram a po a thleng ve thei tho mai corruption poisakna nei mi alo thil diklo pal zu zel le pathian thina nei lawa kan kal zel chuan tuna kan rin lo deuh jok mihring te hi kan har satna min sun kian sak tu ni turin kan la du zokin kan thlang mai thei asin kan du zok wangor ngor po ni lovin thil kaldan circumstances awang te poin kan la than angai ve thei tho mai the ni zol nei ni lem lo British Prime Minister David Cameron point India mi te an ram Prime Minister an la ni thei thu alo soilok to ani kha
Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan karmasa Ukraine sipaiten Russia kut atanga anlak let Kherson khua Russia sipaite chu civil mi te thatle war crime voi tam tak thlen tu apu President Zelensky chuan Russia war crime thlen hi voi chali chuang kan chin chia civil mi te le sipai ruang thanem tak charani ti in soi Russia sipaite chu region danga nun rong taka an chenang bokhan an chenon le ati heti lai hian Russia chuan an sipaite chuan tumreng wanga civil mi tha an nei lo thu an soi thung February ni somni palia Russian Ukraine aruna tangkhan Ukraine mun thanem taka civil mi phuna mun pui mu chu awm nual to Kharkiv region le Kyiv bulaom buka a in ngai sakna nasa taka thleng ti fin fi awm thu soin Ukraine chuan Russia sipaite chu poi khoina thlen tu hian an puni United Nations Commission chuan October thla khan Ukraine war crime a thlen ngai thu le chung zinga tamjok chu Russia sipaite ti ani thu soi abikin indo tan ti kar khan mihring te dikna chu nasa taka palzu tani ati Russia in indo tan tira tanga region khopui an la kom chun Kherson an chu sanwa jirtom ni liamta tang khan Ukraine sipaite chuan he khopui hi an thleng ve thung ani Nimin Khan President Zelensky poin Kherson hi atwa United States chuan Nimin Khan Russia tana military technology supply thin tu mimal le company te laka shekna ati chuak don ti US Treasury Secretary Janet Yellen chuan soi European Union EU chuan Iran sarkar laka lung oilo na lan tir tu ta chunga an che dan rong taka wangin Iran official le sarkar pol then kha shekna siama Brazil sa EU Foreign Minister meeting chuan Iran official ta shekna tur hi an siamani hemi malok hian Iran sarkar chuan lung oilo na lan tir tu man zinga pakhat thi tura semna pek ani thu ati chuak ani EU Foreign Policy ho tu Joseph Borrell chuan nor huai hotera be ani chungchanga mo phur tu te shekna hi kan siamani ti in Iran chuan EU shekna siam chu an chan let ngei tur thu asoi ve ngal bok EU Minister thian Russian Ukraine energy structure be na ta na Iran kamikaze drone aman chungchang po soi ho antuma EU hian Iran drone siam tu le Russia supply ani chungchanga sipai official pathum ta shengna hi alo siam to andrama anthil nei te khoi che theilawin alo da sakba ka visa pek khamna po asiam bokani official chuan Iran in Russia hena ballistic missile athon dia report om po an chui cheng mek ti soin hei hi adikani chuan shekna nasa jok an siam le tu thua soi Turkey police chuan Pathiania Central Istanbul a bompuak mi pariat an thina le mi somriat pakhatin hliam an torna mo phur tu niarin le mi somni pani an man Interior Minister Sulaiman Soylu chuan thotani khan an rin hlel man zinga hian van tlang hmuna bom nutchia tu atel thua soya Soylu chuan Pathiania Istiklal Avenue a bom tipua Kurdistan Worker Party PKK Pol chu antia puin anjir chena tagin poi khoina intrana chu Suria malam Ain al Arab atainani ti in he poi khoina rap thak tak thlenga mo phur tu chu kan thung rul nge angati heti lai hian Pathiania poi khoina thleng hi engpol mai in anti ani thuan puang lawa Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Istanbul a poi khoina chu miten omta thil ti ani thule firfia ka chena rimnam tin soi President hi Indonesia G20 summit mangina thangmeka thudon dan chuan poi khoina hian meichia po ani rol ngei ti a hriat thu soi Istanbul le Turkey khopui dangte hi tunhma lama Kurdistan separatist ISIL baka helpol dagin ano bei fotua kumsang ni som panga le som paruk khan poi khoina lian tham ta kalo thleng to ni December sang ni som paruka Istanbul Football Stadium pona bom ti puwa khan mi som thum pori atan thia mi za somnga panga in hliam an turani he poi khoina hi PKK pem pakhat chuan anti ani thu soya PKK hian kumsang khazakwa somria ta tangin Turkey Kurdish mi te Israel bolna san nei Putin campaign an kalpuya Turkey European Union le United States dram ta chuan terrorist pola an puang to bokani Istanbul bompuak hi Azerbaijan Egypt France Greece Italy Pakistan Ukraine United Kingdom le US 10 andem thu anlo soito ani